Dragi prijatelji, dobrodošli u Broadcast. Podcast iz Slavonskoga Broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Silvija Stilinović. Nama Brođanima svima već jako poznata osoba, ali sigurno sam velikom dijelu Hrvatske, barem su vidjeli njegovo ime s obzirom na to da je video reporter, odnosno video novinar za Hrvatsku radioteleviziju, ali danas ćemo svakako razgovarati i o kazališnoj sceni u Brodu, pogotovo jer nam se bliži festival amaterskih kazališta, 15. po redu u Brodu, i on je naravno još imao brojne avanture koje ćemo do kojih ćemo doći. Tako da evo, Silvio, dobrodošao. Klara, hvala ti lijepo. Hvala što si mi ispunila dječački san. Vidio sam sve vaše epizode i rekao, pa valjda ću ja jednom doći na red. Šalim se, naravno, nisam baš toliki egoista, ali rado volim progovoriti o onim stvarima koje se meni događaju u životu, a koje se tiču na kraju krajeva cijele ove naše zajednice. Jel? Naravno, između ostalog, već smo se u komentarima dobro upoznali, ali svakako zapravo sam imala vas već duže vrijeme na pameti, ali čekala sam FAK, Festival amaterskih kazališta, da nam dođe, da možda i vidimo kontekst iza programa i tako neke sočne detalje. Da, dobro, može, nema problema. Ja sam rekao, kad smo razgovarali, pripremali se, ništa ne krijem, slobodno pita što god. Naravno. Svakako mislila sam možda da započnemo s novinarstvom, njime se bavite zapravo, ako sam dobro izračunala, 36 godina. Pa da, od 86. sam zaradio prve novce od kojih sam mogao samostalno nešto napraviti u novinarstvu. Naravno, kao i dosta mojih kolega, ja sam sasvim slučajno tu završio, nisam imao uopće ideju da bi se time bavio. Sad evo, vjerovali ili nekle, ja sam stvarno želio biti glumac u tom jednom trenutku profesionalni. Međutim, eto tako, nekakvi čudni putevi su me odvukli na studij sociologije na Filozofskom fakultetu i tamo sam već počeo raditi nešto malo prije, dakle 86. u tadašnjem listu Omladine Broda, u onom čuvenom starom lobu, pa onda poslije toga u tom legendarnom Poletu koji izlazi u Zagrebu, koji u ta doba bio mnogima trn u oku. I onda se tako krenulo nešto malo na radio, ovamo, onamo. Zapravo, najveći zamah je zapravo, eto sad mislim, meni je to tako, ali što mogu reći, kad je tako bilo, najveći zamah je zapravo bio u ratu, kad sam ja zapravo se u potpunosti opredijelio da ću ostati u novinarstvu, u radijskom novinarstvu, jer su me s tadašnjeg Radio Broda zvali, kako sam povremeno surađivao, radio neke emisije za njih. Zvali su me, dakle, da dođem za vrijeme rata i da im pomognem, da radimo zapravo te emisije koje su takve bile, i taj radio zapravo bio ljudima sve u tom trenutku kad su morali sjediti u podrumu, i onda više poslije toga nažalost, zaraza se proširila po cijelom tijelu i ostao sam u novinarstvu do dana današnjega. Da, znači, nakon radija ste se preselili na TV? Dakle, nakon što sam završio, da tako kažem, posao ovdje u Slavonskom Brodu, nakon što je ovdje prestala ta neka ratna opasnost, nije mi bilo dosta, moram priznati, i 93. sam otišao na radio Županju, gdje je još uvijek vladala opća opasnost. Inače, ko se zanima, dakle, naš prvorazredni rock band i atrakcija Opća opasnost je dobilo zapravo ime po tome što je još uvijek Županja je bio zadnji grad u kojem je oglašen prestanak opće opasnosti. A još jedna zanimljivost vezana uz rock grupu Opća opasnost, malo sam skrenuo, ali brzo ću se vratiti. Ja sam bio prvi voditelj njihovog prvog koncerta kao grupe Opća opasnost. Gdje je to bilo? To je bilo u Gradištu kod Županje. Da, bio je Kirvaj. A kada, ako se sjećate? Sjećam se, dakle, to je bila 95. recimo. Evo, 95. I to su dečki koji su odlično prašili, i tako da smo mi do dan danas ostali zaista jako dobri i veliki prijatelji, i kad god moje obveze, a on posebno njihove, uzmognu, nađemo se barem na kavi. Negdje. Super. I dakle, evo, onda, znači, i 96. dolazim na Hrvatsku radioteleviziju. Ovdje se u Slavonskom Brodu osnivalo to dopisništvo. Kolega Ivo Brezić
je tad bio snimatelj koji je već radio pomalo za Hrvatsku radioteleviziju i onda su mene pozvali da popunim taj prostor novinarski i iskreno rečeno moram reći da sam zapravo 10 godina bio honorarac. I to je meni bilo zapravo najbolje doba. Ja sam bio freelancer, znači imao sam ugovor sa Hrvatskom radiotelevizijom, imao sam s još nekim medijima, pojavljivao sam se još nekim drugim radijskim medijima, i to je bilo, kad gledam nakon bezobrazno nisko, onda je to bilo stvarno parak, blata. Međutim, onda 2006. se dogodilo, nažalost, jednim tragičnim slučajem da sam morao preuzeti mjesto urednika, odnosno šefa dopisništva ovdje u Slavonskom Brodu i to sam bio sve do 2016. Da, ja sam valjda jedini urednik koji nije pio Normabel za vrijeme svog uredništva. Da. I nakon toga, evo sad sam danas, dakle, to što jesam, video novinar, VJ Hrvatske radiotelevizije i vjerojatno ću doći možda mirovinu na tom poslu. A što se tiče znači tog honorarnog dijela, jel vam sam sviđa najviše što kažete zbog novaca ili je bilo tu nešto još te fleksibilnosti možda koja vam se pružala takvim radom? Najviše je stvar bila u širokom pogledu na novinarstvo. Znači ja sam najvećim dijelom sam radio na Hrvatskoj televiziji. Jedan dio sam radio u novinama, u jednom od naših dnevnih listova i to zamislite u Crnoj kronici. Onda sam radio nešto malo na radio Osijeku, surađivao i jednim dijelom sam radio dakle, na ovom našem Radio Slavoniju. Evo, i to je isto jedna mala zanimljivost. Ja sam dakle bio prvi čovjek koji je progovorio na Radio Slavoniji kad je ona krenula s emitiranjem. Kolega Tomislav Gol i ja smo se zapravo pogledali jedan od druga ko će prvi, ispalo je da sam ja zaustio prvi, bilo je to u 15:05 i tako ispalo je da sam prvi progovorio na toj Radio Slavoniji i tamo sam dakle između ostalog radio jedan izuzetno tada popularan, a mnogi se i danas sjećaju, radijski show program Šokantrična večer, svakoga petka, uživo 3 sata tambure naših slavonskih bendova iz nekog restorana ovdje u Slavonskom Brodu i okolici. Stali smo mi otići i do Istre i tamo raditi. I kroz tu emisiju, znači koja je išla 10 godina, ja ne znam da li postoji uopće neki ozbiljni tamburaš ili osoba koja se bavi tom glazbom da nije prošao kroz nju, ali je zapravo u principu bio show. Dakle, osim što se pjevalo, tu se zafrkavalo neke zanimljive pričice, razgovori. Imali smo te okrugle emisije, recimo 100. emisiju smo radili na malom gradskom kupalištu, gdje je bio jedan veliki ponton na kojem smo smjestili pozornicu i izvođače. I tako očekivali smo, možda će biti jedno 500 ljudi i to. I u jednom trenutku nas zovu, malo sa strane, kažu policija, vas zove, treba vas. Rekao, pa dobro, šta, ali da me neće uhapsiti, nadam se. Što se dogodilo? Bilo je 6.000 ljudi na tome. I jednostavno, oni nisu bili spremni, jer mi nismo uopće očekivali taj broj ljudi, nismo im rekli da bi to moglo, vjerojatno, naravno da bi oni to sasvim drugačije odradili, tako da su se sve ove okolne ulice oko malog gradskog kupališta zakrčile autima. Onda smo imali emisiju na brodu, plovili smo Savom gore dolje, na malom brodu, imali smo emisiju iz autobusa. Još nam jedno ostalo u tom trenutku neispunjena želja da imamo iz nekog aviona koji kruži iznad broda, ali eto, nažalost, tad je put već moj krenuo na jednu sasvim drugu stranu. Ovo djeluje kao nešto što bi bilo zanimljivo i gledati, ne samo slušati. Da, bilo bi zanimljivo gledati. Evo, ova naša, odnosno sad je već regionalna televizija domaća, je njihov prvi javni prijenos, dakle prvi prijenos uopće koji su radili sa 100. emisije naše te čuvene koje isto meni je ostalo zapravo u strašno velikom sjećanju jer je to toliki broj ljudi bio da je to bilo nevjerojatno. Zadnja emisija koju smo napravili velika, mislim da je bila 400, nisam siguran. Napravili smo, onda smo rekli u dogovor naravno i sa vlasnicima radija, pa kad smo stisnuli do daske, onda nek ide do daske i napravili smo show program na našem gradskom korzu u kojem su bili tada Zlatni Dukati, pa Slavonske Lole, Šima Jovanovac i gost večer je bio Kičo Slavinac, nažalost preminuli,
koji je, i to je naravno zanimljivost, znači on je trebao oko 9 početi pjevat, on je još u 5:30 bio u Mariboru. I poslije mi taj njegov čovjek koji je išao s njime i koji ga je vozio rekao da je to bilo nešto nadnaravno, da su oni cijelo vrijeme vozili preko 200, ali kakav je Kićo bio profesionalac, stigli su na vrijeme. To su jako zanimljive priče i uspjeli ste i dovesti, znači, vrh, da kažem tako, tamburaške, glazbe tamburaške scene u Brodi. Da, bez jedne kune honorara. Znači, svi su nastupali isključivo dragovoljno. Jel? Kao zahvalu za svih 400 epizoda što ste pružili možda trebalo za tamburašku glazbu. Trebalo je preživjeti prvih 100. to je bilo bitno. Jel? A dalje je klizilo. Super. Kroz sve ove priče vidim da ste na neki način puno toga u pionirskim fazama bili, od dopisništva HRT-a pa prije 36 godina. Sigurna sam da novinarstvo nije bilo kako je danas. Pa jel nam možete dati neku usporedbu? Sjećate li se nekih osjećaja ili procedura, da tako kažem, tada i sada kako je? Pa evo, sad prva stvar koja mi pada na pamet jest da ja kad sam prvi put izašao na teren kao reporter na tadašnjem Radio Brodu, oprema koju sam nosio, reporterska oprema koju sam nosio, bio je taj takozvani magnetofon Uher, reporterski, koji je težio 13 kila. I to si vuku sa sobom, bilo da si išao na tržnicu ili si išao u kazalište, nešto snimati, neke razgovore. A danas naravno znamo gdje je ta tehnika da praktično sve to može stati u jednu ruku, jel? I još 10 puta kvalitetnije se snimiti. I sad, neki koji su počinjali u to doba su, ne mogu reći zaostali, ali nisu držali korak s vremenom. A eto, meni je ispalo da jesam. Dakle, ja sam radio sa tim Uherom koji je imao magnetofonske vrpce i morao si pasiti na njih da ti ne puknu i tako dalje. Ali evo i danas radim sa tom, hajde tako kažemo, najsuvremenijom tehnikom, suvremenom tehnikom. I snalazim se i kao video novinar zapravo radim sve sam, od snimanja do montaže priloga. Ali osnovna stvar koju su ljudi pričali kao pa bilo ti neke, za vrijeme te bivše države bilo je neke cenzure, autocenzure. Ja ju nisam osjetio, moram priznati, kao što je ne osjećam ni danas, bez obzira koliko neki ljudi pričaju o takvim stvarima. Ja sam imao dosta, mislim, da li sam ja ili možda je negdje drugdje bilo drugačije, dosta veliku, široku slobodu posla kojeg sam se bavio i dosta, ajde da tako kažem, ja nisam zapravo nikad u životu u tom nekom informativnom programu u kojem sam najviše radio, nikad nisam išao, da tako kažem, u nekakav ružni duel, nekakve tako, i da tražio nekakve nečistoće da isplivaju. Uvijek sam pokušao davati nekakve zanimljive, zgodne za frekancije priloge koje će vas potaći na nešto, osim naravno u onim najgorim novinarskim situacijama koji su uvijek iste, bez obzira je li to 86. ili će to biti 2026. A to su te, dakle, događaji nesreće automobilske ili tako neka, eto, nažalost, i ubojstva koje se ovdje znaju događati. To je uvijek isto. Dakle, to je uvijek nekakva shema koju moraš imati u glavi i raditi po njoj. I to te malo sačuva čak i od nekakvog tog paranoje i ludila koji donosi takve užasne slike koje vidiš. Evo, imali smo, nažalost, i mi priliku ovdje blizu Broda vidjeti tu prije godinu dana veliku nesreću autobusa. Ja sam jedno ljeto, dok sam radio sam zapravo na televiziji već, nabrojao da smo za vrijeme ljeta snimili 42 poginulih na autocesti u ta 2 mjeseca. Sad da nemaš taj nekakav otklon, što je dosta, evo sad kad već pričat ćemo vjerojatno i o glumi i o glumcima, i da glumac, kao i novinar, da nema taj otklon, da kad završi u moje radno vrijeme ja spustim zastor i više se svog posla ne sjećam do idućeg slučaja. Idući slučaj može biti za pola sata, nije bitno. Da to nemaš, onda stvarno ne znam kako bi to završilo. Što vas je uopće naučilo da tako trebate? Jeste se možda u početku malo mučili s takvim situacijama pa rekli moram nešto promijeniti, ili to je jednostavno došlo s poslom tako?
Pa nisam, ali ja to sebi objašnjavam zato što sam ja ipak izašao iz rata kao nekakav novinar i reporter gdje sam se svega i svačega nagledao i jednostavno sam imao taj otklon od rata. Ja uvijek govorim, recimo na tadašnjem ratnom tom radiju Brodu, mi smo se uvijek rukovodili jednom zanimljivom mišlju. 1941. godine za vrijeme bombardiranja Londona i Engleske, tadašnji ravnatelj, direktor BBC-a je naredio da mora biti najveće veselje koje je ikad bilo na radiju. Jel? I onda smo se mi rukovodili u vrijeme toga našeg nesretnog rata upravo tom pričom. Da, ajmo pričati, ajmo se zafrkavati, ajmo uključiti što više slušatelja, nek se izjede, nek ne zovu naš broj telefona. I mi smo, dakle, doslovce 24 sata ispunjavali njima glazbene želje, osim kad su bile nekakvi informativni programi. I nije nam to nikad bilo teško i to je nekakva situacija koja je meni ostala u glavi i koja je zapravo mi pomogla zapravo u daljem razvoju posla. Uvijek, rekao sam i kad smo se pripremali, volio bih naravno spomenuti kolegu Dražena Kasuna, koji je, znači evo sad prvi put javno priznajem Dražene, on je bolji voditelj od mene bio uvijek, zanimljiviji, duhovitiji. Međutim, ima jedna anegdota vezana uz rat i uz nas dvojicu. Mi smo u jednom trenutku na tom Radio Brodu ostali sami voditelji, dakle sami u eteru, i izmjenjivali smo se 24 sata. Znači 24 sata sam ja bio dežuran u eteru, 24 sata on. I nije moglo biti drugačije jer smo imali jedan bicikl. Znači, dok ja nisam njemu stigao u smjenu, on nije mogao otići nikuda. A to su, dakle, te nekakve vesele strane s kojima si uvijek izbiješ ono ružno što ti se događalo, što si viđao. Tako da, kažem da taj sustav koji sam tad nekako usvojio, kojim smo zapravo mi svi bili bačeni, nitko od nas nije znao što je rat, mi zapravo pomogu i dalje da na neki način uvijek kada dolazi taj ružni dio mog posla, da se uključim i isključim. I to je sva mudrost svijeta. Ali dobro, danas radite sva sreća možda na malo ljepšim situacijama ili barem pretpostavljam, fokusirate se zapravo na Hrvate izvan Hrvatske, zar ne? Da, osim dakle ovog redovnog posla kojeg radimo u dnevnom informativnom programu, svakodnevno, dobar dio posla se radimo u tom posebnom programu za Hrvate izvan Hrvatske i to mi je strašno veliko zadovoljstvo pričinja, prije svega zato što kad radim puno putujem. Putovanja su moja velika strast, znam da si se zapisala to negdje, i taj mi je program omogućio zaista da upoznam, prije svega da upoznam Hrvate naše u Bosni i Hercegovini i tu sam zaista mogu reći da sam, ne znam, da mi niko, malo tko je i državljanin Bosne i Hercegovine čuo za ta mjesta gdje sam ja bio. I to je nešto fantastično, to su ljudi toliko otvoreni, oni jedva čekaju da mogu s nekim popričati o tome što ih muči, o tome kako im je veselje. Nedavno sam bio, kako se zvalo mjesto, sjetit ću se, uglavnom iznad Travnika je, dakle tu je nekad prije rata bilo 1300 Hrvata, danas ih živi 80 stalno. I tamo se organizirao glumački kamp za klince koji su tamo. Dosta tih obitelji dolaze preko ljeta iz raznih drugih zemalja, napravili su kuću pa dolaze na godišnje. Pa dolaze i klinci. Pa kako im osmisliti radno vrijeme, onda su ti naši prijatelji iz Gradskog kazališta mladih iz Viteza osmislili da imaju ljetni kamp. I 14 dana je trajao kamp i onda je završnica je bila jedna mala predstava koju su oni napravili, a to je dakle nešto nestvarno, jer si između ruševina kuća, to je Vlašić na nekakvom vrhu u kojem vidiš lijevo, desno, samo planine, ali su ljudi tamo toliko dobri, razdragani i veseli. Ja sam u prvom trenutku mislio, majko mila, gdje je to? Jel? Ali onda naravno ta njihova srdačnost razuvjeri u tome da je tu nešto, da se tu nešto strašno događalo i da se na neki način život tamo ipak vraća. Tako sam recimo bio i u Slovačkoj, kod Hrvata koji žive uglavnom oko Bratislave. Da ne spominjem, dakle, naravno našu Vojvodinu, vojvođanske Hrvate. Sjeverna Makedonija, dakle možda je malo manje poznato, u Sjevernoj Makedoniji ima 5000 Hrvata.
To su uglavnom ljudi koji su doseljavali poslije Prvog i Drugog svjetskog rata ili nakon velikog potresa u Skopju, koji su radili na obnovi tvornica, bilo čega drugoga, ali ima i nešto autohtonih Hrvata koji su tamo živjeli. I onda je to tako vrlo zanimljiva situacija kad ne znam, u Bitoli, vidite da postoji, dakle, u Bitoli, trenutno ne, ali u Bitoli postoji generalni konzulat Republike Hrvatske i Hrvatsko kulturno društvo Marko Marulić. I s njima, recimo, i surađujem i dan danas dosta. A onda, recimo, odete u Rumunjsku, u Karaševo, gdje živi 7.500 Hrvata, oni imaju čak svog predstavnika u parlamentu rumunjskom. I onda, dakle, u Transilvaniji, malo je usred Rumunjske, pjeva Mišo Kovač, sluša se. I njima ne pada na pamet bilo šta drugo nego govoriti hrvatski. Čak i ono malo tih pravoslavnih srpskih kuća, odnosno njih zovu Vlasi tamo, i rumunjskih, oni su svi morali naučiti hrvatski, jer ovi drugačiji nisu htjeli razgovarati s njima. Ja. Tako da, kažem, to mi je u novinarstvu nekakav odušak i zbog takvih stvari, gdje vidiš puno ljudi, ali i zbog forma koje radiš. Dakle, radiš jednu dugačku reportažu, televizijski, govoriš, dugačka reportaža je 4 minute, u kojoj imaš vremena razmisliti, u kojoj imaš vremena izvući ono najbolje što si na tom putu doživio. I ja uvijek pokušavam u tim tekstovima dati nekakve svoje dojmove, ne biti suhoparno 5W, odgovori na 5 duplih V pitanja, i uvijek nađem nekakvu zanimljivost s kojim možemo ili završiti ili početi takve reportaže. I evo, to je, dakle, onaj lijepi dio novinarstva, a ovaj svakodnevni, ali i tu se trudim uvijek ostati koliko mogu profesionalno. I koliko vam onda treba, na primjer, za 4 minute reportaže vremena? Pripreme, zanemarit ćemo sad putovanje do tamo i nazad, to naravno ovisi o lokaciji, i onda nakon toga još montaže, snimanja, možda voice-overa i tako, ne znam. Ovako nekakav kako bih rekao, dakle, nekakav radni plan ti govori da za minutu reportaže trebaš 4 minute snimke. Pardon. Znači, i ide to i puno više. I puno više imaš te sirovine. Znači, kad za 4 minute meni treba, recimo, od snimanja do konačnog produkta jedno 4 sata, recimo. Ali, znate, to se dogodi da to ne bude odjednom. Jel? Kad znaš da imaš 2-3 dana vremena, onda imaš vremena i onda složiš sliku pa vidiš što imaš, jel? Preslušaš te izjave koje si snimio i onda nekako se oformi u glavi ta priča. Za ove dnevne poslove nemam toliko vremena. Evo, dakle, zadnji posao koji sam radio u Slavonskom Brodu, i nakon sat vremena sam već bio u Vinkovcima. I sve je to trebalo završiti do jednog određenog vremena. Znači, i već sam u 6 sati bio znači, krenuo sam u 12, u 6 sam bio gotov sa svime. Da, to je već ono klasično novinarstvo, kada si u žurbi što prije izbaciti van situaciju, članak ili odnosno reportažu i tako dalje. Da. Super. Jel biste možda još nešto dodali što se tiče novinarstva, pa onda nakon toga bi se prebacila možda na kazalište? Mame, ne dajte djecu u novinari. Šalim se, nije. Zapravo je ovo jako lijep posao. Općenito taj posao rada u medijima i s medijima i ostvariti tu nekakvu svoju želju za kontaktima, za prijateljstvima, za razgovorima, za putovanjima. Samo kažem, evo, ko se želi ozbiljno baviti novinarstvom na ovoj profesionalnoj razini, mora imati taj otklon zatvaranja kapaka kad završiš svoj posao. Ja. Da, možda bi dodala, nisam sigurna, jesam u pravu, da sve više zapravo se isprepliču u novinarstvu taj privatni i poslovni život i da čak urednici, pogotovo velikih medija, možda i potiču to. Nisam sigurna, jesam u pravu. Pa dobro, to govorimo recimo o komercijalnim medijima. Ja radim u javnom servisu kojem je osnivač Republika Hrvatska. I mi se nekako na neki način, dakle, imamo svoje sindikate i mi se moramo pridržavati nekakvih
mjerila, iako naravno uvijek govorim, ako ne daj Bože padne avion, on ne može birati hoće li pasti između 7,3 ili 8,4. Jel? Znači nekad moraš preći neku granicu u kojoj ti kolektivni ugovor propisuje. Međutim, situacija u komercijalnim medijima je možda malo drugačija. I možda se traži puno toga i previše i stalno si pod nekakvom lupom javnosti, i stalno imaš tu nekakvu mogućnost da te neko prepozna ovdje ili ondje, ne znam sad što se događa finskoj premijerki koja je fenomenalna u principu žena, a isto tako se događa i tim poznatim novinarima, stalno su ispod. To su velike pritisci. Mislim, jedno vrijeme, evo dok sam radio u toj emisiji Dobro jutro Hrvatske i često se pojavljivao na ekranima, osjetio sam i sam takve pritiske. Međutim, onda sam se polako povukao od toga, nije mi to više bilo, meni nije bilo zanimljivo. Tako da, treba znati se nositi s time. Nažalost, mnogi ne znaju, jel? I onda se jednostavno dogodi što se dogodi. Ili se izgubi negdje ili nešto, ne daj Bože, puno teže. Da, cijeli život učimo na kraju krajeva. Pa da. Pa evo, super, onda smo sada prešli taj dio vašeg, odnosno novinarstva i vaše povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Da vidimo i kazalište. Kako ste postali prijatelj pod navodnicima s kazalištem i kako je ovo već 15 godina faka? Pa da, malo prije sam spomenuo, zapravo moj prvi izbor je bio kazalište. Ja sam želio postati profesionalni glumac i čak sam otišao na taj prijemni u Zagreb na Akademiju dramskih umjetnosti i sad nisam dakle taj prvi puta prošao. Nije to išlo. Znači, za profesionalnog glumce ono što ja u tom trenutku nisam imao je bilo izuzetno važno, jest, osim naravno određenog talenta kojeg moraš imati, ali puno više je važnija volja, želja. Jer glumac je težak posao. To, evo, znam i sam jer vidim kako imam u svojoj neposrednoj blizini, dakle, mog sina koji je profesionalni glumac i gledam kako je studirati to, a od onih reflektora i glamura je daleko. Jel? Možda samo da slušateljima napomenem, imali smo i Mateja, zapravo kolegu isto vašeg sina Luke, zar ne? On je bio, ako se ne varam, u 7. epizodi broadcasta, pa tu ima malo detaljniji uvid u svijet glumaca i on je isto spomenuo kako je surađivao s Lukom i na završnom radu i tako, kakav im je bio proces. Da, Luka i Matej su, dakle, ta prva generacija koja je otišla. Sad, dakle, možemo to povezati sa ovim običnim satiričkim kazalištom mladih. Moram reći samo da je prije toga od 1989. do 2002. postojalo i gradsko kazalište u Slavonskom Brodu, koje sam isto ja vodio. Međutim, onda 2002. godine smo ga nažalost morali ugasiti, jer tadašnjim gradskim vlastima nismo uspjeli objasniti da naš metar platna za scenografiju košta jednako kao i HNK u Osijeku. I da nama kad nas vide u trgovinama sa, ne znam, željezarijom da bi se napravio, sklopio nekakva scena, ne viću, evo vas, sad ćemo vama dati svima besplatno. Tako da je taj problem tu nastao. Međutim, ovo satiričko kazalište mladih je ponovno pokrenuo Igor Aračić, koji je i u ovom gradskom kazalištu radio zajedno sa mnom. I oni su mene 2006. zvali. Ja sam rekao, ok, doći ću, ali samo ću glumiti. Neću ništa drugo raditi. Nemojte me uopće računati to. Na kraju se ispostavilo da sam režirao jednu predstavu i evo sad je to već negdje 18. predstava koja je iza mene. Ali najveće postignuće sveg tog u satiričkom kazalištu jest da mi imamo tih 11 ljudi koji su ili završili ili su još na akademijama. A prije nego što su Luka i Matej, koji su dakle bili prvi, prije nego što su oni upisali akademiju u Osijeku, 40 godina iz Slavonskog Broda nije nitko upisao. Zadnji je bio Pero Juričić, također veliki poznati hrvatski glumac. Znači, on je bio zadnji. Ne računam, dakle, iako ga ovdje nije loše, nego ga svakako treba spomenuti, Slavena Vidaka,
glumca Narodnog pozorišta u Sarajevu, koji je zapravo svoju mladost proveo u Slavonskom Brodu. Obitelji su bili Hrvati koji su, nažalost, iz Vojvodine morali zamijeniti kuću za vrijeme rata i došli su ovdje u Slavonski Brod. I kad sam ja rekao da će od njega biti glumac, jer smo ga primili u kazalištu, su se svi smijali, jer on ima ovako jedan fini, mekani, onaj vojvođanski, on je dolazi iz Čota, to su Ekavci, ali kod njih nema č i č, sveće, onda smo se svi smijali, ma kao šta, u Sarajevu je upisao i čak jedno vrijeme bio i direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. I sad vratimo se, dakle, onda iz tog satiričkog kazališta mladih u jednom trenutku mi smo se našli u nekakvom zrakopraznom prostoru gdje nije nam sjelo, da tako kažem, tadašnji državni festival kazališnih amatera Hrvatske u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. I rekli smo, ajde da probamo mi napraviti nešto drugo, da vidimo nekakav uvid, dakle, što tko radi oko nas, jel? I tako se rodila ideja za taj prvi prvi festival amaterskih kazališta, gdje su dakle došli gosti iz Karlovca, Bjelovara, neko je bio iz Srbije i došli su dakle gosti iz Travnika, i sve je to dalje, dakle dalje je sve bilo ono što bi se reklo, dalje je sve legenda, jel? Došli smo do 15. Nismo očekivali da ćemo baš tako daleko dogurati. Growing up. No, growing up, da. Međutim, moram reći da se u jednom određenom trenutku stvorila jedna kritična masa ljudi u upravnom odboru i u rukovodstvu kazališta koja je stala iza svega toga i počelo je to sve funkcionirati onako kao pravi festival. I ja sam uvijek težio tome da to sve mora biti super i savršeno. Naime, od 22 festivala domoljubne pjesme Hrvatske ovdje u Slavonskom Brodu, čuvenog Brodfesta, ja sam 17 puta bio šef presa tamo. I tako da kad mi neko spomene festival, meni se odmah sklopka upali šta sve treba, kako gdje. I sad mi recimo dovoljno onako smireno prilazimo svemu tome. Naravno, moram reći, dakle, prije svega gradu Slavonskom Brodu koji je shvatio da je to ipak jedno od ključnih kulturnih manifestacija tijekom godine u Slavonskom Brodu i koji sufinanciraju 90% cijeli taj projekt i ekipi iz kazališne koncertne dvorane Ivana Bilić-Mažuranić koji su tehnička podrška i suorganizatori bez kojih stvarno ne bi bilo moguće ovo napraviti ovako kako je danas, jel? A to evo, dakle, ne znam, sad, to se baš nedavno izračunao koliki je to je neki ogroman broj ljudi koji je kazališta, mislim da su 32 kazališta za ovih 15 godina, 32 kazališta iz Hrvatske, 7 iz Srbije, 2 iz Bosne i Hercegovine i evo ove godine prvi puta otkad je festivala pojavit će se i kazalište iz Sjeverne Makedonije. O broju ljudi neću ne govoriti, a o broju mladih ljudi koje je taj festival povukao da isto upišu razne akademije, isto tako je teško govoriti jer je to stvarno veliki broj. Dakle, polako postaje taj fakt jedan kultni proces ovdje, na što smo mi naravno svi jako ponosni i evo nadam se da ćemo imati dovoljno snage i nastaviti i nakon 15. Apsolutno, i korona vas nije zaustavila ni u 2020. Ne, zamislite ne. Mi smo uspjeli tako u nekakvim situacijama se provući i u tim korona vremenima da smo održali i u jednom i u drugom i ništa manjom kvalitetom i ništa manjim brojem dana. I evo što je super zanimljiva stvar, znači u te 2 korona godine, ta 2 korona faka, nitko se nije razbolio. Znači, nitko nije otišao sa faka da je dobio koronu, niti je došao na fak da je nekome razdijelio tu koronu, ali smo se zaista pridržavali svih onih mjera koje su bile propisane. Tako da evo, kažem, ja kad je u jednom trenutku, dakle, tog cijelog lockdowna, kad su zatvorili i kazalište i takve kulturne priredbe, ja sam rekao da je to glupost,
Iz prostog razloga što se u kazalištu nitko nikada nije razbolio. Dakle, na kazališnim predstavama publika nikad nije dobila koronu. Nigdje u Hrvatskoj, ni u jednom kazalištu. Jesu glumci, jesu pjevači u operi ili tako nešto. Ali na samoj predstavi nikad nitko. A onda prepoloviš ili onemogućiš kazalištima koji žive od toga. Lako za nas. Mi smo amateri. Mi ćemo se nekako održati ili nećemo. Ali ljudi koji žive od toga, jel, to je za njih bilo strašno. Pa evo, kažem, govorim i o Luki i Mateju, njihovom projektu, dakle tom privatnom kazalištu Slavonski Broadway, koji je taman bio u zamahu igrajući također tekst Brođan Kristine Kegljan, Minska posla, bio u zamahu, odigralo se nekih 10-15 predstava, još je toliko bilo ugovoreno i sve je moralo stati. Jel? Takvim kazalištima je veliki problem ponovno pokrenuti i doći na nekakvu tu razinu. Nama možda je, možda nije, ali uspjeli smo se održati. Mi smo čak i u vrijeme tih nekih lockdowna možda jedno mjesec i po dana nismo radili. A onda poslije toga smo imali polako probe, pazili na sve što je bilo propisano da se pazi i čak i napravili neke nove predstave. I održali fakt. Odlično. Ove godine će se održati od 29. kolovoza do 4. rujna, zar ne? I vidim da će biti, kao što ste rekli, ekipe iz cijele Hrvatske, od Sinja, Bjelovara i tako dalje, naravno, ali bit će iz Srbije, iz Sjeverne Makedonije, kažete, i iz Bosne i Hercegovine. Pa pretpostavljam da je to ekipa koju ste već znali tijekom godina i razvili neki odnos s njima. Možda pa koji je uopće proces, vi ste, zar ne, umjetnički ravnatelj, izbora ekipe kazališta koje će doći, ili oni se prijavljaju sami ili ih vi pozivate, kako ide to? Ovo je pozivni festival. Dakle, mi si tijekom godine damo zadatak, najviše ja, da pogledamo sve predstave za koje čujemo ili bi željeli da dođu. Dakle, da odemo. Dakle, ja sam putovao i u svako ovo mjesto i svaku predstavu pogledao. Htio bih samo reći, dakle, prvi puta ove godine dolazi kazalište iz Sinja, prvi puta, nisu još do sad bili, i kazalište, dakle, iz Sjeverne Makedonije, koji će igrati na makedonskom, ali ja uvijek tvrdim da je kazalište univerzalan jezik i da neće biti problem pratiti našoj publici to što će oni igrati na makedonskom. Tako da mi uvijek pokušamo vidjeti sve predstave. Ne uspijemo nekada, pa onda idemo na blef, ali do sad nam je uglavnom uvijek uspjevalo i moram reći da je ove godine festival jedan dan dulje traje. Inače uvijek subotom bila dodjela nagrada, ove godine subota je još natjecateljska večera, nedjelja je podjela nagrada, da ima najviše predstava do sada, s tim da su 2 izvan konkurencije. I da ćemo imati jedan zanimljiv popretni program, imat ćemo naime izložbu fotografija sa dosadašnjih 15 fakova. Kako će izgledati, to vam ne bi otkrio, to bi volio da dođete i da vidite kako će izgledati ta izložba. I kažem, evo, prvi puta se susrećemo tako, dakle, mi smo nedavno gostovali u Sinju na njihovom Alka festu kazališnu, ali ta suradnja već 4-5 godina traje, nikako da se uspijemo usuglasiti kad će tko doći. Tu su neki naši stari znanci, tipa, evo, dakle, kazalište iz Bjelovara, koje podolaze sa vrlo ozbiljnom predstavom. Osobito mi je drago, evo, dakle, da će doći i mlada ekipa, dakle, to je Podmladak. Ja sam odabrao njihovu predstavu iz Rače, to je jedno manje mjesto kod Kragujevca, znači oni imaju baš jedno pravo lijepo kazalište, ali mi se učinilo nekako da je taj predstav ona i on predstav koja je baš za festival. Kazalište, rekao sam, iz Bjelovara dolazi s jednom vrlo ozbiljnom predstavom i osobito mi je drago da nakon, mislim, oni su bili na 3. znači nakon koliko, 12 godina, jel? Nam se ponovo vraćaju, dakle, glumci iz Sombora, to je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora, sa oporukom Feđa Šehovića. Izvrsna predstava, izvrsna komedija koju su oni izuzetno dobro donijeli. I ove godine su na tom festivalu u Srbiji, državnom festivalu, su se uspjeli probiti u završnicu, što još do sad nitko nije uspio, kazališta sa hrvatskim predznakom.
A zanimljivo, dakle, koliko smo sad rekli, 12 godina, jel? Kad su bili zadnji puta, znači, prije 12 godina je redateljica ove predstave je sudjelovala kao glumica na festivalu, a danas je inače profesionalni redatelj, završila akademiju u Novom Sadu i evo, pomogla je, dakle, ekipi iz koje je potekla da naprave, kažem, odličnu komediju. To je poznati kazališni tekst, ali oni su zaista to pretvorili u izuzetno duhovitu predstavu punu gegova i siguran sam da će se publika dobro zabaviti. Ako dobro sam čula da je zapravo u Novom Sadu akademija jako dobra, odnosno, je li to na fakultetu ili na akademiji? To je akademija, da, to je akademija dramskih umjetnosti, da. Sigurno je dobro. Pa da, spada u sam vrh, sigurno. Evo, naša bivša članica Vanja Čiča, koja je sada treba ići završava u 5. godinu. Ona je ove godine ide u razmjenu, u Erasmus u Novi Sad na akademiju. Proizvode, dakle, to u nacionalno kazalište Republike Srbije nije u Beogradu, nego u Novom Sadu. Dakle, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je njihovo nacionalno kazalište. Ima u Beogradu, naravno, neću ni pričati koliko velikih kazališta. Ali tu su i velika imena, iako ja ne mogu reći da griješio bi dušu kad govorimo o tome da i jedna naša akademija zaostaje za bilo kojom drugom. Naprotiv, ja čak recimo mislim, sad uvjerili se ne ili ne, da je Akademija u Osijeku danas ovog trenutka najbolja što se tiče dakle onoga što pruži mladom glumcu, najbolja u Hrvatskoj. Dakle, ta ekipa ljudi radi strašan posao, pogotovo zato što je to akademija koja je gluma i lutkarstvo, jel? I imaju sjajne ekipe, sjajne predavače i često gostuju i itekako poznati i veliki glumci. Ne znam, evo recimo moj sin je u toj 3. godini diplomirao, bio mu je mentor veliki glumac sa ovih naših područja, da tako kažem, iz regije, Boro Stjepanović. Predavao mi je Zijad Gračić i Goran Grgić. Nažalost, evo, jedno vrijeme je počeo raditi i Saša Anučić, ali evo, takva je situacija. Život je takav kakav je. I meni je recimo super, ne znam da li evo vaši slušatelji znaju, dakle u 4. mjesecu, u mjesecu travnju u Đakovu se održava Dionis festival kojeg je pokretač, osnivač Akademije iz Osijeka i to je 7-dnevno druženje svjetskih akademija. Znači dolaze sa svih strana svijeta i mladi ljudi pokazuju svoje, dakle, ajde tako kažemo, odmiravaju snage, iako to nije među takvim mladim ljudima to nije bitno, jel? Tako da imamo uvid, evo ja ga često posjećujem i odem, imamo uvid u to kakvi su odnosi, tko dolazi, gdje, kako recimo rumunjske akademije su akademije koje izuzetno dobro rade sa mladim ljudima. U Turskoj ima par izvrsnih, u Leedsu, u Velikoj Britaniji. Evo imamo recimo jednu našu članicu koja studira u Leedsu, Kjara Teglović, ona je uspjela tamo dobiti, čak mislim da je dobila i stipendiju, neću sad baš tvrditi, ali mislim da je. Znači, akademija je, profesor Robert Raponja, dakle, jedan od naših možda ponajboljih redatelja kazališnih i profesor na Akademiji u Osijeku, sad je i prorektor na sveučilištu, mi je jedanput rekao kao, kad sam rekao, evo sad imam, doći će ti iz Slavonskog Broda 2-3, kaže on, super, samo nemoj raditi s njima. Nemoj ti od njih stvarati glumce. To je posao akademije. Jer glumac je puno složenija situacija nego što mi možda mislimo. Obično uvijek kažu, dakle, na 1. godini na akademiji, svakom koji je ušao u akademiju, koji je primljen na akademiju, na 1. godini morate naći točku pucanja. Znači, morate ga terati toliko da on zna koliko on dalje može i gdje je ta granica koju on mora povući da je tu kraj, da tu prestaje biti, ne znam, Luka Matej, a počinje biti lik, a to ne smije, jel? Tako da, mislim, počeli smo temu koju ja mogu, ako hoćete 4 emisije pričati, meni je svejedno, ali evo, kažem, veselim se ovom 15. faku, veselim se tome da smo do tog dogurali i
evo, taj veliki broj ljudi dovoljno govori o tome koliko je zapravo jedna od značajnih priredbi u Slavonskom Brodu. Da, pa i kada smo spominjali, odnosno kada ste spominjali mladu ekipu iz satiričkog kazališta, ako se ne varam, ovo je njihova predstava u nedjelju 4. rujna. Tko leži ne bježi, znači odigrala se već puno puta. Mislim da su oni sami već iznenađeni zapravo reakcijom publike i prepoznam da su tamo nekoliko brodskih gimnazijalaca, ne prepoznajem sva imena pa ne mogu reći sa sigurnošću da su svi, tako da mladi ljudi, znači ne znam, nisu punoljetni, nije ni važno, ali hoću reći da su mlade nade brodskog kazališta, zar ne? Definitivno i sigurno te ekipe će netko također završiti samo ako želi. Dakle, samo ako želi. Ta ekipa ljudi ima izuzetno enorman talent. Jel? A sad, dakle, ono što smo već pričali, bitna stvar je, ja to želim, to je moj poziv. Ja taj poziv prihvaćam sa svim svojim pozitivnim i negativnim stvarima. Ako se preko toga pređe, onda će biti odličan glumac. Matej je napravio zaista jedan čudo sa njima, jer on je radio tu predstavu zajedno s njima, koja je nastala iz nekih verbalnih i neverbalnih vježbi i komunikacija. A to se dokazalo na državnom festivalu, predstava je i pohvaljena i zaista stručni sud jako puno lijepih riječi o njoj izgovorio, a i naš Ivan Knežević je dobio nagradu za najboljih sporednu mušku ulogu. To mu je prvi put da je stavio na pozornicu, prvi festival i prva predstava. Dakle, govorimo o jednom velikom talentu u budućnosti za koji se mi nadamo da će ići tim putem. Ali ako on to ne bude želio, njega ne može, vi možete biti Steve McQueen ili ne znam kog bi sad rekao ovo novije doba, Tom Cruise, talent, ali ako on to ne želi, onda od toga nema ništa. Jel? Turem je, Matej je spominjao i kad ste razgovarali s njim i Dora Pejić, koja je izuzetno mlada djevojka i izuzetno talentirana i ja se nadam da će ona stvarno jedan dan nekada, ona je i prije svega jako motivirana da postane glumica i da ćemo ju sigurno gledati u puno ozbiljnijim stvarima nego s kojima se mi bavimo ovdje. Super, radim se tome. A da vidimo ovako sad što se tiče programa, ili imate neku predstavu, naravno, predlažem da ako možemo posjetimo sve predstave, ali imate li neku koju biste možda samo za djecu preporučili ili samo za odrasle, ali nešto što obiteljski je dobro pogledati? Pa možete doći na Ježovu kućicu. Ježova kućica 2, doduše ovdje u Sinju. Sinjsko kazališta koje, uzgled budi rečeno, postoji 150 godina, nevjerojatno. Ono je dakle takav jedan mišung između ovoga i onoga, ali mi nemamo problema sa djecom. Znate. Meni je drago kada klinci dođu na bilo koju vrstu predstave i klinci su nekako postali zaštitni znak ovog našeg festivala. Oni sebi ponesu dekice, sjednu ispred prvoga reda i uživaju bez obzira. I to je nevjerojatno, mogao bih čak reći da su puno discipliniraniji nego što su neki u zadnjim redovima u gledalištu. Tako da mislim da nemamo ove godine da bi mogli reći neko, evo sad ovo nije, kako ono piše, znaš, na TV-u, program se ne preporučuje mlađima od 12 godina. Mislim da takvih predstava nema, jer je nama prije svega stalo do toga da dođu u obitelji, da sjede u obitelji u gledalištu, da dolaze svaki dan. Mi imamo i tu nagradu za najvjernijeg gledatelja, pokušavamo promatrati tko je bio na svim predstavama, pa dobije neku simboličnu diplomicu. Uvijek ga pozovemo da jedno putovanje ode s nama kad idemo na nekakva gostovanja. Tako da što se mene tiče, dođite na sve, stvarno, ne mogu sad izdvojiti ni jednu predstavu. Evo, možda je dakle, ta predstava prije svega zato što je na neki način egzotična, dolazi iz prostora koji je nama možda manje poznat, iz Resena, iz Sjeverne Makedonije, te solunske patrdiji. Objasnit ću, dakle, patrdiji su zapravo Zafrkancije. Dubrovčani to zovu skerce, jel? A zapravo zašto povezan s Dubrovčanima? Jer je to obrada i prerada Dunda Maroja, Marijina Držića. I sad još jedan zanimljiv podatak. Marijan Držić, inače najigraniji hrvatski pisac u Makedoniji. Dakle, njega najviše igraju.
A još je zanimljiva stvar za ovu predstavu jest da je dramatizaciju cijele predstave radio jedan veliki makedonski glumac, pa mogu reći da ga starija generacija i na ovim našim područjima ili u Hrvatskoj jako dobro zna, Kola Angelovski. Tako da, evo, to će nam biti zanimljiva stvar i oni igraju u tim nekim svojim gradskim nošnjama koje su se u ta doba nosila tamo, dakle vidjet ćete i malo nekih folklornih elemenata i tih nekih dugih haljina i kao što rekoh igraju dakle na makedonskom. Odlično. Pa evo onda sada da vidimo još, tu imate zapravo puno avanture iza sebe. Možda najbolje da se fokusiramo sada na avanture s automobilom. Dakle, kako kažete da je Spaček? Spaček, da. Hoćete nam prvo opisati auto, da. Spačeka, dakle, ima tih nekoliko verzija. Riječ je o vozilima koje se inače u međunarodnom nekom priči označavaju sa 2 CV. Francuski to deux chevaux. Priča kaže da je to zapravo porezni broj pod kojim je zaveden prvi takav Spaček, ali onda ispada kako Citroen ima ona 2 znaka, jel, kao polutrokutića, zapravo to su simbolično su to 2 konja, propeta konja, jel. A deux chevaux je, osim što je na francuskom što su, jel, 2 CV, deux cavalier, 2 konja, jel. Vjerojatno to zato što taj motor ima 2 cilindra i ja volim reći da su ti motori, zašto je to nama privlačno? Prije svega izuzetno su ružni, da budemo načisto s time. Zašto je to nam odjednom postalo privlačno? To je motor koji ima 600 kubika. Ima 18 ili 24 konjske snage, znači nešto malo jača kosilica. Jel? Neki naši možda bogatiji sugrađani si mogu kupiti kosilicu koja ima jači motor od našeg. Ali gdje god smo zamislili, mi smo s njim došli. Da, to je auto star 38 godina, zar ne? Pa da, zadnji proizveden je bio 84. godine. U Portugalu su ga proizvodili, a inače kaže da je priča, dakle da li to legenda ili ne, da je to bio zapravo diplomski rad ekipe studenata koji su studirali mehaniku u Francuskoj, a uvjet je bio da imaš vozilo koje može ići u vinograd, a da se pritome jaja ne razbiju unutra. I zaista, kad ljudi vide, kao pa kući šta, kako će s njim, ali kad sjednu i kad se provozaju s nama neki krug, onda su oduševljeni. Jer to je auto koji je izuzetno mekan, koji je ljuljuška, koji je izuzetno udoban, bez obzira kako izgleda. I njega uopće nije napor voziti, iako on, ne znam, nema ni klime, zapravo nema nikakvu vrstu hlađenja, jer je na zračno hlađenje. Nema nekakve određene udobnosti, vrlo je jednostavan što se tiče komandne table i dakle, ali izazov je s njim. Ali s njim ste prešli cijelu Europu zapravo, pa čak i dio Afrike, zar ne? Da, bili smo 18 dana u Sahari s njim. Evo, dakle, to, kad neko kaže, pa da, i se vozikate. Pa rekao, evo, uzmi ti taj auto, pa se vozikaju po plus 42, 45, bez klime, bez ventilatora, dakle, nema ventilatore da vam tera nekakav zrak kroz kabinu. Nama je to bilo izuzetno zanimljivo, iako izuzetno naporno bilo, recimo Finska u kojoj smo bili ljeti, 24 dana smo se vozili kroz Finsku, to je bio mali turistički reli. Šta nam je došlo, koji nam je bio najveći problem? Dakle, bili smo u vrijeme polarnog dana, kada je kod njih 11 sati navečer je kao kod nas 6 sati poslijepodne. Mi nismo spavali doslovce 24 dana. Dođemo na nekako odredište na koje smo trebali doći, uglavnom su to bili kampovi, pa onda izvučemo, imali smo svog kuhara, svoju kuhinju, to je bila dobro organizirana ekspedicija. Pa onda malo da pričaš, pa ne znam, malo se karta, pa dobro, koje pivo se popije. Ajmo sad večerat, može koliko je sati, 2 po noći. A ti nemaš uopće osjećaj da je to, jel? I to je bilo nama strašno, barem meni, jer onda, ne znam, ustajanje u 8, reli starta 8, pola 9, kako kad, ja već u 9 sati spavam za volanom, jer se nisam naspavao, jel? I to su bili veliki napori, nama je cilj bio Nordkap, dakle, najsjevernija točka Europe. Sad, evo, baš pričamo neki dan, dakle, imamo u svojoj bilježnici crticu, bili smo na najsjevernijoj točki Europe i bili smo na najzapadnijoj.
Zamalo smo stigli i na najjužniju, ali evo, neke stvari su nas organizacijske omele, a da li ćemo ikad na najistočniju, to ćemo vidjeti, to sad više ne ovisi o nama, nego o njima. Da, tako da je ovo, kažem, fore, a opet s treće strane, druga strana, treća strana. S treće strane, gdje god dođeš s tim autom, ti si atrakcija. Jel? Tu klinci se skupljaju, smiju se, znamo mi njih nekad malo provozati, pustimo ih da se onako malo ljuljaju po tim autima. I legenda kaže da se taj auto nikad u životu nije prevrnuo. Niti jedan auto koji je proizveden, koji je vožen, nije se nikad prevrnuo. Dakle, on je tako ima položene te amortizere da se ne može kao prevrnuti. Jel? Dobro, samo da ne bude kod Titanika. Samo da ne bude kod Titanika. Pa ne, gledaj, izdržali smo prelazak Alpe. Bili smo na jednom putovanju u kojem smo prešli 5 najviših cestovnih prijelaza u Alpama. Dakle, to je auto koji u tom, mi svi koji smo bili iz Broda, bili smo na 2700 metara nadmorske visine s automobilom. Na Paso Stelvio se zove. Da bi se popeo tamo, to su, dakle, zavoji koji su izuzetno oštri i svaki zavoj ti se penje za neki 15-16%. Znači, ovaj auto može samo u prvoj brzini ići uzbrdo i to jedno 20 km nazad. I to imaš osjećaj da će se stroj u autu se razletiti ovog trenutka. Jel? Međutim, ne, mi smo to, čak mi se taj put nismo gotovo nikako sam ja imao, ali nebitno. Što vam je bio najveći izazov? Pa, evo, baš kolega i ja smo jednom pričali od svih tih putovanja koje nam je bilo najizazovnije. Pa onda od svih tih gdje smo sve bili, nevjerojatnih mjesta, od Sahare, kažem, pa do Nordkapa ili ne znam, Alpa, onda smo zaključili da mi je zapravo bio najteži put koji je bio cijelo vrijeme urbaniziran, a to je, išli smo od Izbora do ušća Dunava. Zato što smo prošli, 4 višemilijunska grada, 5 glavnih gradova, znači, nije bilo otvorene ceste. Pazite, vi kad dođete u jednu Budimpeštu, vaši pratitelji koji su bili u Budimpešti ili ako ste bili i vi znate što znači proći autom kroz Budimpeštu, to je strašna stvar. Mene je skoro pokupio tramvaj, falilo je par centimetara. Znači, to je jedan poseban naboj, posebno se psihički moraš pripremiti za takve stvari. Nismo i možda u tom trenutku bili čak ni spremni, ni shvatili što se događa, ali odvezli smo se od Izbora do ušća Dunava, bili tamo gdje Dunav završava. Gledam sad ove dokumentarne serije, ova dvojica kako jašu konjima, pa traže gdje je, pa pitajte, ja znam gdje završava Dunav, mi smo se slikali tamo gdje utječe Dunav u Crno more. Problem je naravno jer Dunav pravi deltu koja je široka nekih 500 km i onda sve može biti u utjecanju od Dunava, ali nije. Postoji Černi kanal, se zove mjesto gdje je zapravo, pored Luke Konstanca, gdje je zapravo i službeno Dunav završava. Jel? Da, zapravo Dunav je light motiv, puno ljudi kao što kažete obučani, ne mogu se sjetiti njegovog kolege koji idu, pa sad baš čitam knjigu, ne znam nikak se knjiga zove, ni kako se autor zove, ali isto dvojica na nekakvom žutom splavu što idu iz Zagreba do Dunava i tako da znači što vam je onda bio najveći izazov, ne znam jesam uhvatila tu, prolaziti kroz gradove, zar ne? Prolaziti kroz gradove, znači gotovo cijeli put nam je bio urbaniziran, dakle to je bio zapravo veliki problem. Prvi veliki problem kad smo išli, dakle tim Dunavom se pojavio prije svega kad smo došli u mjesto koje se zove Rhein-Bischofsheim. Tamo smo bili gosti u jednom hotelu, hotel se zove Napoleon i stvarno je Napoleon tamo živio 3 mjeseca, nije priča, a kojeg inače bio vlasnik naš Brođanin, gospodin Zoran, koji je tamo otišao nekih 60. godina zapravo u Njemačku i uspješni biznismen, bavio se antikvitetima i kupio taj hotel i bili smo mi već 2 puta gosti kod njega. I kad smo rekli idemo od Izbora do ušća Dunava i da Dunav izvire u Dunajšingenu, dakle imate taj Dunav Kele, to je kao za turiste, to je izgleda kao bunar, recimo, i kažu odatle kreće Dunav, zapravo nešto malo dalje, kad se riječica Brigach i Breg spajaju jednu, onda kao kreće Dunav. Onda on meni rekao, ma kakvi, ma to ti nije izvor Dunava, to su turističke zafrkancije, to je prodaja magle. Pa to rekao, gdje je? I onda je on nama objasnio mjesto Trier u
u Schwarzwaldu, slap. Onda smo mi tražili gdje je taj slap, pa smo i to uspjeli naći, pa se i tamo slikali. I zaista, našli smo dakle, nekakve dokaze da to mnogi smatraju zapravo početkom Dunava. Recimo, Jacques-Yves Cousteau, jedan od najvećih istraživača vodnih, on je tvrdio da je taj vodopad koji je nekih 60 metara visok, da je on zapravo izvor Dunava. Mark Twain, koji je najbolji pisac među brodarima i najbolji brodar među piscima, bavio se, dakle, plovio je nekada Mississippi, mi isto govorio da je samo taj vodopad može biti izvor Dunava. Nekad, kad se vozite na takvim stvarima, samo vas neke stvari iznenađuju. Mi se znamo pripremati po par mjeseci na put, ali nikad ne znate što će se i kako će se događati. Kad smo išli u Saharu, mi smo išli iz Dženove trajektom preko Mediterana, i došli smo dosta ranije, previše ranije, čak 12 sati prije što će krenuti trajekt. I tako, ne znajući, ušli smo u prostor te međunarodne luke u Dženovi i vrata su se zatvorila. I gotovo, više nismo mogli izaći ni van, ništa. Spavali na betonu tamo, čekali idući dan da bi se ukrcali na trajekt, jer zapravo si ušao u prostor te carinske zone, jel? I više ne možeš ni lijevo ni desno. Čekaš dok ne prozovu tvoj broj. Super. Da. Vidim da je tu zapravo bilo puno izazova i čak moram iskreno priznati, ne bi ni pomislila da su gužve, odnosno prolazak kroz urbane zone najveći izazov kad spominjete onaj polarni dan, pa odnosno polarnu noć, ne znam točno. Polarni dan je bio, da. Polarni dan, pa onda u Sahari koliko 45 stupnjeva i tako dalje, ali ajmo onda sada za kraj vidjeti samo što vam je ostalo u fantastičnom sjećanju s tih putovanja, ali općenito jeste možda naučili nešto ili neki savjet koji biste rado podijelili sa slušateljima iz svog iskustva što ste saznali? Govorimo o putovanjima, jel? Može zapravo i izvan putovanja, ako imate nešto. Znači, bitna stvar je, kad se, dakle, ne možemo, osnovna stvar što bih ja volio reći, pogotovo mladima, putujte. Upoznajte ljude, upoznajte svijetu, upoznajte kulture, upoznajte običaje. Jer veliki Neruda je napisao jednom: tko ne putuje, lagano umire. Pa onda, ne znam, čuo sam nekoliko puta priču kao, pa ovako oni imaju novac. Nemamo mi novac. Nešto malo uspijemo sponzorske, nešto malo svojih novaca, ali se mi otisnemo, pa sad šta bude i kako bude. Jel? Osnovna stvar je putuj polako. Imaš vremena, uzmi si vremena, nauči puno toga, stani gdje ti se sviđa, pričaj s ljudima koji ti se sviđaju, koji ti odgovaraju. To je zapravo poanta. Super je putovati, sjedneš u Zagreb pa odletiš do Londona, jel? Ali još bolje je ići cestom, jel? Cestom pa onda staneš, ne znam, gdje svidi ti se neko malo mjesto, super ti je. Mi kad smo putovali u Škotsku, to je bilo naše prvo putovanje, kad smo se vraćali pored Newcastle, smo stali u jedno malo mjesto gdje su toliko oduševili s tim cijelim ritmom kojim su oni živjeli na Sjevernom moru, da smo tamo ostali 4-5 sati sjediti, onako, bez veze, sjedili u restoranu jednog hotela, slušali te ljude oko nas, mene su Škoti pitali kao, odličan ti je engleski, iz kojeg dijela si, zapravo su me pitali iz kojeg dijela si Londona. Ja kažem sad, pa dobro, kad me Škot pita iz kojeg dijela sam Londona, tu nešto ne štima. Škote ne možeš razumjeti. To je samo možda uz 1-4-5 Guinnessa možeš, ali sve ostalo je samo ludi pokušaj. Da. Onda i vi postanete Škot uz 4-5 Guinnessa po razgovoru. Da, nema boljeg savjeta od onog koji je već stari i zna se, jel? Kad se u Rimu, ponašaj se kao Rimljani. Istražuju. Ok, mi smo uvijek imali nekih konzerva i svojih jela takvih koje smo nosili sa sobom, ali kad si došao u Finsku, pa naravno ćeš probati gulaš od soba ili takve stvari. Jel? Koliko god neke stvari ti možda ne odgovaraju. Mi smo, recimo, fantastično jeli u Sahari. Nismo se libili stajati u nekakve restorane uz ceste u koje bi možda neko od naših ljudi ne bi se ni približio, bojeći se tetanusa. Jel? Ne, mi smo stali jeli možda najbolju janjetinu na svijetu, kus, svaki dan smo imali za ručak.
tako da to je to. Gdje god smo došli u svaki grad, govorim evo i u Sahari, ostavili auto, ostavili stvari u hotelima i, što bi rekla moja pokojna baka, cipelcug. U stare dijelove grada istraživali, radili, sjedili, pili čajeve, stali usred pustinje u nekakvom, znači usred pustinje vam stoji neki mali restoran. Stali na čaj. Dakle, čaj je nešto što je uobičajeno, što se pije u Sahari. I kava, naravno, ali čaj od mente, recimo, nacionalno piće Tunisa, gdje smo mi zapravo ušli u Saharu. Evo, to je dakle, onaj moj savjet. Nemojte se libiti putovati. Putovati se uvijek može. Nije izgovor, nemam novaca. Evo, ja se sad opet spremam na jedno, doduše ne sa autom, ali na jedno meni jako drago i zanimljivo putovanje umjesto godišnjeg odmora na moru. Dakle, ja ću, evo, i moj prijatelj i kolega Zlatko, mi smo odlučili krenuti vlakom do Beča ili Bratislave, vidjet ćemo, i onda ćemo Dunavom brodom od Beča do Bratislave ili od Bratislave do Beča. Sad sve ovisi o tome kako ćemo dobiti karte. I vratit ćemo se kući. Dakle, napričamo jedan krug panonski. Recimo. Gdje ćemo moći pratiti tu avanturu? Pa, dakle, to je naša privatna avantura, ali ja ću ponijeti sa sobom svoj pametni jako telefon i snimat ću već na mom YouTube. Možem sad, ja sam im reći jednu reklamu. Dakle, ja imam YouTube kanal. Naravno, slobodno. Ja imam YouTube kanal i par tih filmića, ima nešto kazališnih predstava naših, ali ima i tih par filmića, između ostalog i neki. Dakle, mi smo sa svih tih velikih putovanja donijeli brdo materijala. Većinu tih filmova je napravio moj prijatelj i ja sam čak njemu nekakav i vjenčani kum, Denis Čugura. Dakle, imamo 8 dugometražnih filmova, dokumentarnih filmova sa tih naših putovanja, u kojem, dakle, to su filmovi koji nisu uglancani. Znate. Kad se nama, meni, pokvario auto, to je prikazano u filmu. I što i smo morali proći da bi uopće mogli nastaviti putovanje. Tako da na tom YouTube kanalu ima i par tih malih, kratkih 8 do 10 minuta filmova koje sam ja radio s mobitelom sa nekih mojih ovako privatnih zafrkancija. Recimo, napravio sam 8 minuta filma od Slavonskog Broda do Velike željeznicom. Jel? Prije početka ove korone otputovali smo do Šarganske osmice u Republici Srbiji, na Tari. Dakle, to je nostalgija vlak, to je vlak muzej koji se penje 300 metara razlike. Dakle, oni koji vole željeznicu, a to sam ti isto rekao, dakle, da o željeznici mogu pričati koliko hoćeš. Isto išla sam svaki dan u srednju školu. Bravo, super. Imam svakakvih priča. Onda mogu se misliti. Dakle, išli smo na tu Šargansku osmicu, znači oni koji poznaju željeznicu znaju da je 300 metara nadmorske visine razlike između najniže i najviše točke željeznice, ogromna stvar. I to je bio izuzetan veliki doživljaj, dakle to se vrti po nekakvom brdu, pa se stigne, pa se spušta. Ali evo, recimo, oni su u Srbiji napravili turističku atrakciju. Mi smo morali 2 dana unaprijed rezervirati karti da bi uopće mogli doći. I 4 puta na dan ta željeznica vozi. Sve je puno Koreanaca i Kineza, bilo bar tad kad smo mi bili. A evo, naša domovina, naša Republika Hrvatska, koja ima izuzetnih stvari koje bi se tako mogle prezentirati, tu mislim da tu malo kaskamo i da tu se može neke stvari puno bolje odraditi. Jako dobro. Kako je željeznica sada? To je, da. Te avanture mogu se pogledati na Silviju Stilinović YouTube kanal. Tako nije je. Nekako ono... Ne, ja se ne skrivam. Aha, okay. Ja nemam lažne profile. Kogod, dakle, ja nikad u životu nisam nikoga odbio na Facebooku kao u profilu ili na Instagramu. Nemam razloga za to, a dakle, YouTube kanal je Silvija Stilinović. I takav jedan mali filmić ćemo se sigurno napraviti i sa ovog putovanja, dakle nešto neobično, malo drugačije putovanje, zapravo u nekakve gradove koje možda svi poznamo ili manje ili više. Super, onda radujemo se tom filmiću, naravno. Ja se radujem putovanju. Mi moramo odavdje pratiti, ali nema veze. Vidjeli smo i sada u ovom podcastu da znate puno zanimljivih stvari, puno činjenica i sigurna sam... Samo sam star. A dobro, ja sam puno toga naučila, što je super, a sigurna sam da će naši prijatelji koji nas prate, odnosno gledaju i slušaju. Pa evo, hvala vam puno, Silvio.
Hvala vama, evo, hvala Klara što smo ispunila moj dječački san da sudjelujem u broadcastu. A kad god budete htjeli o nečemu takvome pričati, samo me slobodno pozovite, ja evo, kao što vidiš mogu pričati danima i satima i to me nije problem, ne znam je li to deformacija, ali uvijek ću se rado odazvati i uvijek možemo pričati o nekim takvim zanimljivim stvarima. Sigurna sam da će biti prilike, već imam pola ljudi ponovno zapisano s kojima sam već razgovarala, samo dok svima damo priliku i dok sa svima porazgovaramo, sigurna sam da ćete doći opet u novu emisiju, da tako kažem. I evo, još jednom se zahvaljujem vama i naravno hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!